Сәлем достар, бүгін сіздермен досик. Бүгін біз Майнкрафттан өзімнің летсплейімді екінші бөлімді бастайтын боламын. Живаниямды бүгін әзіршетін бұл екінші бөлім. Міне Зілза не істеп жатсам екен? Жетеу біреу қойып өткен. Одан да видео жүріп жатыр ма? Жүріп жатыр екен. Дала әзірше қараңғы екен. Жағайық. Şimdi elbette gösterip olayım. Hazır. Atas bize geri kokar. Dan aslayıq. Dostlar, atqarsın birden yönetim bolamız. Dostlar mene ana dostlar da şimdi ağaç koydum. Tamam, garip dursun. Bir sep söyleyemedim. Neyse. Bu çok kaydı. Gittik.
Dostlar videomuzu alıştıra veremiz. Anlaşı biz gittik. Bir içeri salgası batırken doğru gitti onu dışı. Böylece. Gidiyor şu anda. Hoppa koy. Dostlar жалғастыра береміз. Анақты дауыстар жалғастыра береміз. Бұны әжімге өтті оғай. Жұмсап атқан. Bu yedi çömle. Dostlar ben istemiyorum. Ama uzak bu yedi çömle ettim. Onu kızgınlığı düşündüm. Ama sonra bütün ayaktayım. Babam. Onu istemiyorum. Babam da kanala çalışmayı unutmayın kızlar. Және де лайк қойыңыздар, салыңыздар достар.